Inanasi ni urubuto ruryohera cyane ndetse rugakundwa n'ingeri z'abantu batandukanye. Rukungahaye ku ntungamubiri nyinshi zigira uruhare mu kubungabunga ubuzima bw'igitsina gabo, cyane cyane mu gufasha abagabo bagiye mu gikorwa cyo gutera akabariro. Uru rubuto rw'inanasi uretse kuba rwakoreshwa n'abagabo, abandi bose nabo bararukoresha kandi bagakenera intungamubiri zitangwa narwo. Inanasi igizwe n'ubwoko butandukanye bw'intungamubiri nk'uko tugiye kuzigaragarizwa muri iyi video. Urubuto rw'inanasi rugizwe na proteine, fiber, vitamine C, vitamine B6, folate, thiamine, manganese, copper, niacin, iron, potassium, riboflavin n'izindi nyinshi zitandukanye. Inanasi zizwi cyane nka ananacosmesis, imbuto ziryoshye kandi zitera abazirya kugira ubuzima bwiza. Inanasi ni nziza ku bagabo kuko zifitemo icyitwa antioxidant, igira uruhare mu gufasha abagabo n'abasore gusukura uruhu rwabo no kubungabunga imikurire y'umusatsi wabo maze ugasa neza. Inanasi kandi ifite intungamubiri zikungahaye mu gufasha ibice byose by'umubiri gukora neza, cyane cyane nk'uburinzi n'ubudahangarwa bwo kongera intangangabo ku bagabo. Antioxidant iboneka mu nanasi igira uruhare runini mu gukumira kanseri zifata abagabo, cyane cyane nka kanseri ifata mu myanya y'ibanga. Ndetse ku bagabo bizwi ko bakenera isukari ihagije mu mubiri, ni ngombwa gukoresha iyi sukari y'umwimerere itatera ibibazo mu mubiri. Inanasi kandi ifasha gukira imitsi byihuse. Hari abantu benshi usanga bafite ikibazo cy'imitsi yarabazengereje. Ibanga nta rindi ni ugufata urubuto rw'inanasi. Uru rubuto rwifitemo icyitwa bromelain, ifite ubushobozi bwo gukiza ingingo z'umubiri zibabara akenshi ku bagabo bitewe n'imyitozo ngororamubiri iremereye iba yakozwe. Umunaniro ubafata bamaze gukora imyitozo ngororamubiri ushira vuba iyo ukoresheje umutobe w'inanasi cyangwa ukarya urubuto rw'inanasi. Inanasi yongera imbaraga intangangabo zabaye ibihuhwa zikabasha gukora neza. Iki kibazo gikunze kugaruka ku bantu benshi bagira ingeso yo kwikinisha. Nk'uko tubikesha abaganga b'inzobere mu nyandiko zabo bagiye batangaza mu binyamakuru bitandukanye, bashishikaza yuko abantu bafite intangangabo zabaye ibihuhwa biturutse ku ngeso yo kwikinisha bafata uru rubuto rw'inanasi rukabafasha. Inanasi ikubiyemo igice kinini cy'intungamubiri z'ingenzi. Ese izo ntungamubiri ni izihe? Ifasha mu gukora imisemburo ihagije yifashishwa igihe abashakanye batera akabariro. Inanasi kandi yongera ubushake abagabo bananirwa bagitangira gukora imibonano mpuzabitsina binyuze muri vitamine C hamwe na thiamine biba muri iyi nanasi. Science Direct yatangaje ko inanasi zirimo zinc, vitamine C, B1, B6 byongerera ubushake umugabo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina y'abashakanye. Gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe kirekire ndetse ikarinda intangangabo zigahora zimeze neza. Abagabo babuzwa kurya inanasi igihe cyose bazi ko bashonje, kubera yuko iyo uyiriye mu ndiri yonyine ishobora kuguteza ibibazo byo kurwara igifu. Igitsina gore nabo bashobora gukoresha inanasi bakabona intungamubiri zikubiyemo. Igihe murya uru rubuto ni byiza kururya mwabanje gufata amafunguro mudashonje. Abahanga mu by'ubuzima bakomeza bavuga ko atari byiza kurya inanasi idahiye kuko bitera ibibazo by'igifu, kikananirwa kubasha gukura intungamubiri mu biribwa umuntu aba yariye. Inanasi ku mwana utarengeje umwaka si nziza na gato kuko ibamo acide citrique cyangwa se citric acid, bityo ikaba yabangamira igogora cyane ku bakiri bato. Ku bagore batwite si byiza kurya inanasi ku bwinshi, agasate gatoya karahagije. Byagaragaye yuko bromelain ibamo iyo ibaye nyinshi ishobora gutera ibibazo ku mwana bwite. Ku bari gufata imiti ya amoxicillin na teracillin ntibyemewe kurya inanasi. Kuyirya byongera ingaruka ziterwa n'iyi miti ndetse ubuzima bwawe bukahangirikira.